M23 urabona yuko yatangiye kugota umujyi wa Uvira bigaragara ko ishaka kuyisubiza nanone. Abashinzwe ubutasi bamaze kohereza telegram ikomeye muri jede Kinshasa bagize bati byavyebe bya M23 tubonye amakuru agaragaza ko bishaka gufata Uvira, biragaragara ko bamaze kwitegura, bazanye abasirikare benshi mu misozi itandukanye ikikije Uvira. Kuri ubu turabasaba ko mwabwira abo muri G3 bagakora ibishoboka byose bakohereza ibikoresho bikenewe ku rugamba kugira ngo babashe kubaho ibikorwa bya gisirikare. G1 ikabasha gukora ibijyanye na offensive mu buryo buhagije, kuko twamaze kubona ibimenyetso byose bigaragaza umugambi ukomeye wo kongera kugaruka muri Uvira. Over nayo urugamba agezweho kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 28 Ruhuma 2026, aho tugiye kuraba ibiri kugenda biba, tukareba telegram ziri koherezwa Kinshasa ndetse n'icyo G1 iri gukora, G2 ndetse na G3, aho bitangazwa ko bose bari guhuza. Tuyutse ko G1 ni inite cyase ni igice cya gisirikare gikora operation, G2 ibishinzwe ubutasi ndetse no gukusanya amakuru y'umwanzi, ni mu gihe kandi G3 ishinzwe ibijyanye na planification ndetse n'amahugurwa, niyo kandi igomba gupanga ndetse no gutegura ibikoresho bigomba gukoreshwa mu rugamba. Kuri ubu rero buri ruhande ruri gukora n'urundi kugira ngo bashe gukumira M23. Bivugwa kandi bikanemezwa ko igomba gukora ibikorwa bidasanzwe nk'uko rero G2 yamaze kubitangaza. Abakora muri G2 bamaze kubigeza kuri headquarter bagaragaza ibiri kugenda biba, ni mu gihe kandi biri gutangazwa ko isinje mu ntambara ikomeye. Iran imaze kwimura ku bitero bya Israeli na Amerika. Donald Trump waravuga ku bitero Amerika na Israeli bagabye, ni mu gihe Israeli yongeye kugaba ibitero bikomeye kuri Iran. Donald Trump yongeye kugaragara avuga ko batangiye ibikorwa bya gisirikare. Ibi byose rero n'isi yinjiye mu mirwano ikomeye ndetse no mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo. Donald Trump yongeye kumvikana agira icyo avuga. Ese biraza kugenda gute ibiri kubera muri iyi si? Imirwano ikaze rero kuri ubu iri guca ibintu ahitwa Rugeyo, hongeye kuba hasubira ibitero bikomeye birimo n'indege. Ni mu gihe amagambo aremereye yatangajwe na Bertrand Bisimwa aragaragaza ko imirwano ikomeye ishobora kugenda iba. Ubundi Bertrand Bisimwa yavuze iki? Ni biki yatangaje? Ni mu nyandiko yatangaje binyuje ku rubuga rwa X, aho rero ari inyandiko idashobora gufatwa nk'amagambo asanzwe ajyanye n'ibihe byihariye ziri ku murongo wa politike n'igisirikare. Nk'uko rero bigaragara, bikaba bigaragara ko ashobora kugira ingaruka zikomeye zirengaho imirwano iri kubera, bikagera no mu mutekano w'akarere muri rusange. Muzo yatangaje umuyobozi wungirije w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, kaba n'umuyobozi wa M23 yashinje ubutegetsi bw'Kinshasa ko bwishagahenge bwari bwaremeranyijweho bugatangiza ibitero byagutse ku mirongo yose y'urugamba. Ibirego rero bigaragaramo ibice bitatu by'ingenzi: kwica isezerano ry'agahenge, gutegura no gushyira mu bikorwa igikorwa cya gisirikare cyari giteguwe kandi gihuriweho n'impande zitandukanye, ndetse no guhitamo kumugaragara inzira ya gisirikare nko mu buryo nyamukuru bwo gukumira amakimbirane. Ihonyorwa ry'agahenge rifite uburemere burenze guhagarika imirwano by'agateganyo mu ntambara z'iki gihe. Agahenge si guhagarika amasasu gusa, ni igikorwa cya politike cyubaka icyizere cy'igihe kikaba gisigaye hagati y'impande zihanganye. Ni intambwe kandi ituma buri ruhande rwemera urundi nk'umuvugizi ufite ijambo mu mushyikirano. Kurenga ku gahenge bisobanura gusenya urwego rw'imishyikirano, gutesha agaciro ijambo rya politike no gusimbuza ibiganiro imbaraga z'imbunda. Icyizere gisanzwe ari gike kurushaho ndetse kikagenda gisenyuka. Diplomasi igahabwa umwanya muto mu gihe igisirikare gihabwa ijambo rikomeye. Nibyo kuri ubu biri kugenda bigaragara, ndetse imirwano yakaze yongeye kumvikanamo indege mu bice bitandukanye ku mirongo yose. Ibintu byakomeye ahitwa Rugeyo zongeye kuba bibi cyane nk'uko bigaragara. Rumenge Rugeyo Olivier wigeze kuba yagaragaza ibiri kugenda biba, we yongeye kugaragaza kuri page ibiri kugenda biboneka
n'ibiri kugenda biba, aho atangaza ko drone zongeye kugenda mu kirere zangiza byinshi. Amakuru ari kuri baravuga ko mu misozi itandukanye ya Fizi hakomeje kumvikana ibiturika, ni mu gihe kandi imirwano ikomeye ikomeje kubera inyamaboko. Mama ko yaratatse ikaba yagiye yagura ibice igenzura. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko Info wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda biba ndetse nuko bihagaze mu bice bitandukanye. Bwana Safari, wiriwe neza? Niriwe. Safari, kugeza ubu tuvugana bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba, ni ibiki biri kujya mbere? Maginga ya wenda reka tubanze turebe nyine biri kubera hano Masisi, kuko ni zone tempa ikomeye, aho ubu tuvugana urugamba rwazindukiye muri ibi bice n'ubundi kijyanya byondo ndetse na Kiyumba tayari iri huriro rya FCR ryamaze kuyifata, ariko impamvu ikomeye ihuriro rya Fardc ryamaze kuvumbura umugambi ukomeye, bisa naho risubira inyuma ho gakeya bitewe n'uburyo iri huriro rya AFC rifite imbaraga ndetse n'ibikoresho. Bamenye umugambi ko bivuga ko ihuriro rya AFC ryazanye amatoni y'intwaro n'ibiturika bikomeye mu gace ka Sake. Hari ububiko bungana na toni 30 z'ibyo bikoresho. Urumva deployment z'ibyo bikoresho urumva nizije gukora akazi. Ubwo nabo urabona ko babaye nk'abagiraho ikintu bita urwikango, basa nkaho bacogoje ku mirwano. Rero igikuba cyacitse mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira wamaze kuba isibaniro nyuma y'uko hagiye habonekamo bamwe mu basirikare bambaye impuzankano za Fardc, kandi bikabashobera bagasanga sibo, bagasiga bakoze udutendo. Abagiye bakora udutendo nyine bivuga ko ari ihuriro rya AFC mu 23 ryamaze kuwinjiramo ryambaye impuzankano za Fardc, kandi zikaba ziri gukora akazi nyine mu zitira ko ari Fardc cyangwa abasirikare ba Fardc, ariko bagakora udutendo tugiye dutandukanye. Nayo mpamvu ubwoba bwabaye abasirikare bakomeje kurundwa mu bice. Ni mu gihe n'ubundi iri huriro rya Fardc ryamaze guhakana ko ritazigera riva mu mujyi wa Uvira, mu gihe bari biteze ko haba agahenge, ndetse n'ihuriro rya AFC rikavuga ko iby'agahenge byo bakumva nk'umugani, ahubwo inzira y'intambara niyo leta y'Kinshasa yahisemo. Akaba niyo mpamvu ubona imirwano yiyongereye kandi ikiyongera mu duce twose, aho abasirikare n'ihuriro rya Fardc bakuru bagaraye ibice. Maginga ya operasiyo zikaba zikomeye kandi zikomeje. Yego, urabona yuko n'ubundi ubwoba ari bwose. Uzi yuko umujyi wa Uvira ukikijwe n'ubundi n'iri huriro rya AFC, uretse wenda uduce dutoya kuri kote ntoya, ariko bigaragara yuko n'ubundi iri huriro rya AFC bisa nkaho kwigarura umujyi wa Uvira bitari bubagore, kuko gahunda yo irahari. Urabona yuko n'ubundi hari gahunda yo kuba abawigarurira, nyuma y'uko ubona ko batangiye kugaba ibitero muri Makumbara ya kabiri, ahavumbuwe minisiyo y'aba FDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ubona yuko n'ubundi imirwano isa nkaho igiye kubura muri ibi bice byose, ndetse iri bukomeye, iri buhere za Kavumu n'ubundi, kuko hose bamaze kuvumbura umugambi ku mpande zose. Haba ubutasi bwa AFC mu 23 bwavumbuye umugambi w'ihuriro rya Fardc ko bagomba kugaba ibitero mu bice byose baturutse n'ubundi hariya za Bukavu no muri biriya bice bya Minembwe, ndetse n'ahariya kuri yacu ya Tanganyika, ko bahawe ibirindiro bikuru by'ihuriro rya AFC M23, ndetse no muri bino bice bya Plaine de Ruzizi naho hariyo umugambi wo kuburira igitero, ndetse na biriya bice byo muri Nord Kivu na za Rutshuru. Uzi yuko maginga yahara hakigiye gukorerwayo operasiyo muri parike ya Virunga. Urumva ko n'ubundi iri huriro rya AFC nyuma yuko rimaze kumenya umugambi ukomeye wa Fardc, urabona yuko noneho batangiye guplaninga kugaba ibitero, noneho atarwa ngo bo bari bugardeho, kuko ubundi AFC yo ubundi yasaga nk'aho igabwaho ibitero
bo bakirwanaho bakagera ku ntego bashaka kugeraho, ariko urabona yuko noneho magenga ubu ngubu ari bwo binjiriye urugamba kera kabaye igihe bahereye bari kurwana n'ihuriro rya Fardc n'abafatanyabikorwa bayo. Bagana Safari, mu yandi makuru dufite nuko kuri uyu wa gatandatu guhera ku isaha ya saa 11 za mu gitondo mirwano ikomeye yongeye kubura muri Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko umutwe wa FC uri guhangana n'imitwe ya Wazalendo cyikiwe n'ingabo za leta. Iyi mirwano ikaba iri kubera mu duce dutandukanye two muri territoire turimo Ndete, Muhanga, Mushaki n'ayitwa Rukore, aho hari kumvikana urusaku rw'amasasu n'iturika ry'intwaro ziremereye. Abaturage bo muri utu duce bakavuga ko batewe ubwoba n'iyi mirwano, bamwe bakaba batangiye guhunga berekeza mu duce dutekanye mu rwego rwo kurinda ko bahugirwaho ingaruka zikomeye n'imirwano. Ndagira ngo urudu ishusho y'igisirikare cy'u Burundi muri Nord Kivu gihagaze gute? Nakubwira yuko hano muri Nord Kivu n'ubundi ibintu bisa nk'ibitoroshye habe na ba, kubera yuko nyuma yuko aba Fdnb binjiriye urugamba, abo bagiye bagaragara ko ku mirongo y'imbere barwana ku rwego rwo hejuru, wagira ngo nibo bahawe gahunda ikomeye yo kuba wenda hari icyo bafasha abasirikare bari muri biriya bice ndetse n'imitwe igiye itandukanye iri muri biriya bice. Ubona yuko bo barwana babishyizeho umutima kandi bakoresheje ubwitange, kuko kuri mariti zikunze kugaragara impamvu mujya mwumva ngo abarundi bapfuye ni ubwitange bagira ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse n'uburyo badatinya kwataka ihuriro rya AFC bitandukanye n'izindi ngabo zituruka mu bindi bihugu ziba zisa nkaho zitinya ihuriro rya AFC, kuko ihuriro rya AFC M23 niba ryoroshye habe na yego. ubwo urumva rero niba basa nkaho baba barimo bashora bakataka, kuko abandi bo baba basa nkaho nyine abatinya ihuriro rya AFC. Rero ubwo urumva twabita babaye nka bawe simurare, ariko bafite taktikoma y'imirwano, ubona yuko bisa nkaho biba birimo bibafasha ku rwego rwose, ku buryo ubona n'ubundi iri huriro rya Fardc rishyira imbere aba Fdnb, kuko aba Fdnb ntabwo bajya bagira ubwoba habe na yego. Ni nayo mpamvu rero babitabaje muri ibi bice, kuko hano Masisi urugamba ruteye ubwoba. Urugamba ntabwo rugihagarara habe na gatoya, ni ukuva mu gitondo kugeza nijoro, nta kuruhuka habe na gutoya ku kibaho, aho bamwe abasirikare bamwe bagenda barwara amahakamuka ku ruhande rw'iri huriro rya Bahagiritse, bamwe bakivana mu mirwano bakiyambura imyenda bakajya kwibera abaturage. Ubwo ubona yuko n'ubundi bisa nkaho bitoroshye habe na gatoya muri ibi bice byose birimo kubera n'imirwano hano n'ubundi muri Nord Kivu. Hari andi makuru rero Bwana Safari tugezeho, aho Jean-Jacques Perusi, uyu ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo, yavuze ko imva imwe yarimo imirambo 31 n'indi irimo imirambo 141 yavumbuwe nyuma y'uko M23 ivuye Uvira. Uguranyemera nabyo tubwira abadukurikiye, ubwo turagaruka n'ubu tubwira n'ibindi biri kugenda bivugwa. Nimva rusange ebyiri zirimo imirambo nibura 172 zatawe mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko inyeshyamba za FCC zivuyemo, nk'uko umutegetsi wo hejuru muri leta yabibwiye ibiro ntaramakuru Reuters. Izo nyeshyamba zafashe uwo mujyi mu gihe gito mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Ni umujyi unyuzwamo ibicuruzwa byinshi ukora ku kiyaga cya Tanganyika hafi y'umupaka n'u Burundi. Zatangiye kuvamo hashize icyumweru ku gitutu cya Amerika ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zawusubiyemo mu kwezi gushize. Umuvugizi wa AFC ku rwego rwa Politique Laurence Kanyuka yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters dukesha inkuru ko nta makuru y'imva rusange yigeze amenya mu gihe uwo mutwe wamaze ugenzura Uvira. Anashinja leta ya Kongo gukwirakwiza icengezamatwara rigamije kwangiza isura y'uwo mutwe. Ni mu gihe rero kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko bigoye kugenzura mu buryo bwigenga iby'aya makuru. Jean-Jacques Perusi
Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho n'ubutegetsi bw'Kinshasa yabwiye abanyamakuru mu mujyi wa Uvira ko izo mva zabonetse mu gace kitwa Kilomani mu gace ka Kavimvira. Yongera ko imva imwe yarimo imirambo 31 naho indi irimo imirambo 141 nkuko bikubiye mu magambo yavuze ku wa kabiri yafashwe agatangazwa mu gihugu ku wa kane. Mashuri Mwindure impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yo muri aka gace yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko izindi mva zatahuye mu cyaro cyitwa Kabimba kiri mu ntera y'ibirometero 8 uvuye mu mujyi wa Uvira. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu kwezi kwa 12 umwaka ushize watangaje ko abarwanya M23 bakoze ubwicanyi buhutiyeho muri Uvira. Imirambo iboneka mu duce twinshi turimo na Kavimvira. Umuryango Human Rights Watch washingiye ku makuru ahawe n'abaturage hamwe n'umukozi w'umuryango w'abibumbye Loni. Icyo gihe AFC ntiyasubije kuri ibyo birego, ariko mbere yari yarashinje uwo muryango gukora igikorwa cy'amakuru y'ibinyoma agamije kuyobya cyo kwibasira AFC M23. Human Rights Watch yavuze ko ingabo za leta ya Congo n'imitwe yitwaje intwaro bafatanya nazo zakoze ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi mbere y'uko inyeshyamba zifata uwo mujyi no mu gihe izo ngabo zari zirimo ziwuvamo. AFC igenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo birimo imijyi ikomeye Goma ndetse na Bukavu byafashwe mu mwaka wa 2025. Inzobere za UN n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bimaze igihe kinini bigaragaza ko imirwano ikomeye iri guteza ibibazo bikomeye. Kuva mu byumweru bishize imirwano yarakomeje hagati y'impande zombi mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, nubwo hari ibikorwa byahuzaga abangaba banyuranye birimo Angola, Qatar na Amerika birutse gutuma izo mpande zemeranya kubijyanye n'agahenge, ariko aka gahenge ntabwo kigeze kubahirizwa. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera za 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 idahagarara igenda igaruka byato nato. Ku wa kabiri mu ijambo yagejeje ku gihugu, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yongeye kuvuga uti mu mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi zirimo intambara yo hagati ya Kongo n'u Rwanda binyuze ku masezerano ya Perezida wa Kongo Kisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bagiranye Washington mu Kuboza muri 2025. Ariko ku kibuga cy'imirwano imirwano yirakomeje kandi ikomeje kwangiza byinshi nk'uko rero bamwe babigaragaza. Bwana Safari ndagira ngo rero komeze tubwire ibiri kugenda biba bihagaze gute ku zindi axe. Nibyo mu misozi miremire drone zongeye kubicicikanya ya zafizi hariya, aho ubona yuko ku mpande zose yaba abasirikare ba AFC FDP twirwaneho nabo batangiye gukoresha amadrone nyine hano ni muri hopato zitwara ifizi. Urabona yuko n'ubundi ubona yuko kurasiyo wahanganye nayo isa naho nayo yavuye mu byirimo, ikaba yatangiye kugerageza nabo gukoresha drone, ariko bigaragara yuko ihuriro rya AFC ryamaze kuba ryiyongera mu bice bigiye bitandukanye. Bigaragara yuko n'ubundi hano mu bice bya kaburimbo ubona yuko hari kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko mu bigaragara hano muri Sud Kivu ahantu ubona yuko hari ubwikango rukomeye, ndetse turanyerekera no mu ntara ya Tanganyika, agace gasa naho gafite ikibazo gikomeye cyane kashyizwe imbere mu bwikango rukomeye ni aka kaburimbo ndetse na Uvira na Minembwe n'agace umujyi wa Karoni. Ubona yuko bamaze kugira ubwoba yuko iri huriro rya AFC ryamaze kuba rifitemo gahunda ikomeye, ariko n'ubundi wenda nta ishusho y'uduce iri huriro rya AFC ko bagomba kugabamo itero kandi simusiga. Akaba niyo mpamvu ubona ihuriro rya AFC M23 ryatangiye nabyo gutangira kugaba ibitero ndetse no kubabikamo ubwoba. Uduce dusa naho turi ku munota wa mbere
n'ubundi hari agace ka Bukavu n'agace ka Kamanyora ako bita Mutarure na Sange na Kabinamba ahangaha urumva rero ko utu duce n'ubundi bashakaga bateye kwanganya igitero binini cyane icyizere aho n'ubundi mubona yuko gahunda y'iri huriro rya Fardc kandi bari batangiye kubitegura ubona yuko bakoze n'igerageza ariko bisa nkaho bitabagendekera neza ariko iri huriro rya AFCM 23 rikimara kuvumbura uwo mugambi urabona yuko byahitsemo ubwoba bukomeye muri ibi bice n'ubundi bya Fdnb ubona ko igikuba cyacitse kuri kwasiyo ihanganye n'ihuriro rya AFCM 23. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudendi bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Astra Vista.